omu trading center ya Butagasi omuringo mashemani y'abavuja babatandikira kesharingo kabo bwanyuma y'abakanso kutaho road broker ngo motoka eraze kurabaho ebanze yashashura sentezi. Abantu aba babire bahagatire bite nebitiho babire nubaza kwirukanza babire nubashoroza bit police babugina mu muhanda barinkenjo kize cyanda nikwe kubemereza. Ahabwe mpaka nyingi tebenzire kugendera amateka ga polisi nikwe kutandika kugerekera amabare ekijije meserize kubatamwa amasasi bakahungira mu bishaka. Kunka bwanyuma abebembezi babavujaba bareberweho bari kugambira polisi ahabero kubashasha. Ijobuzo bwitu ntwose mukono yitu abo kuba twinemera mu government yetu rondire ntwenda batshoborere abwenci ntwose mukono bakagabakena ngo batwibe bakatuyaho mushoro kandi president Museveni akajya ngo road brokers kargaho road brokers zikubaza iyo muhanda batshobore kiziri kuronda neci bakwenda kandi kindi bano bamanya ngo tuturi banya Uganda bo Uganda eine bakamabayo babatshoborere ito turugemo kuno yetu gukora imirimo yitu twina yantoce twina cyo kurya nturya akahunga akutwiyankahi omushenyi aba road broker bagira ama road broker gabo motoka zigenze twakizireba zizacu kasente abana bababindiro mashomye twakina school fees ntwetombwita abantu abo babiha muhanda kitaryeco tukaba nabo nubagira ngo mushenyi te business yikanso yine kutegamisho konka babire nibekwaso umumanyirwe nka Steven Katanywa kubana wari ko bitamwa mani kwetegera buto ashanga ngo batendera bamwe abari muri ngogo ntura ngo harimo Steven Katanywa nubo kujya ngo nwari inyuma y'ikintu eki bebiza kasa heza sayibiri bahikaha batasa yibirgo mwabazi bebatine toilet isayo kwezu nazo mizigito bazomfamuza abantu amizgo tutekesa ngo tukunywe dutine mizi ahita urugiro mu mwanya wo gutsigire bahendagura n'ubwapa bw'emishoreji kandi ubureburwe buri kuzerera hamutwe gw'amizi aha bwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.